Ghana mpanimfo mu hu se magimi John Mahama kwasia me be kati o se dan twa san kwasia de no mabisa boys yesu ntwam of course me mente say I Kevin Taylor aboa na ono ti dan ma oba ni John Mahama na hwe no ama Kevin Taylor aboa ye odi atem etrete akufuado obekuno sami jamfi trete akufuado kum akufuado maye awrade kum akufuado maye na kwasia mpan di sami jamfi na ma bodyguard guide no Ghana National Security Soldier for guide no na kwasia Kevin Taylor si obetwa ahemfo Ghana nyina achi kwasia mpan ni ti se John Mahama Kevin Taylor di Ghana mpanifo nyina atem wa ma ko free kwasia de ne etieze wo no hu fi Kevin Taylor ni atem ko free na MPP ni di odi atem ayen koche no wa bodam wo ye hwan eti don't want to Twene Jonas the king of all map asem koduru enu me kasa asem no edu headquarters concerning the arrest of Wontumi boy no Wontumi TV we kana ho na omo akwache no ni nya fa nsem obeka fa Mahama ho no Twene Jonas chim se masa Mahama is not above insult and Mahama is not above criticism. Say Kevin Taylor nam ho free. Next obana say the police for class abo no ho ban dia ene Wontumi boy ne so munyara. Na Twene Jonas be kan say Mahama say o chirem say Mahama enyan say always waste money on nonsense. I Penyah block media. Mess was say ni demo. Obe like video no under my boss subscribe button so be click notification on the latest update. Na be chire wa join dia ba me. E wo comment section mess was so baso. No share video more for enya bi ahwe. 8 week in fact arrest akoso pa baako aye fanto comedy MVP TikToker omugo chinu tunya fa live stream host ye e TikTok ana fa Mahama ne Samija film ho ne ade omugo chinu tumo the next person is here MPP communicator baako se Obama awopoku asa ono so mugo chi no kwa na aye Rumble Star mugo twa ne pru nyina all because we make post we posting video as some tax be a brandish weapon na as a blogger or as a communicator, as a journalist, or better question under the watch of IGP and I do because the IGP no some fast one say. No, almost equal change to me. Now last person, Wontumi TV. Guy be trying my mind. In fact, or making statement about Mahama na to some people just na a threat or threat Mahama. What I say, Emma can't see because you treat a woman. No more. And I'm almost equal chain N0NSENSE and then strong. Still strong. Inshallah, the elephant is there. I'm strong. The elephant is strong. We are stronger than appetite. And I thought we are brother man. Now better make us. I'm the hero. Ameno say Wontumi ankasa ekọ ho no mo but unfortunately for Wontumi omo entimi and grant ni bail. Now they don't say ensme airport up na after say omanebo say Muhammad we in a helicopter crash no. Later don't say Mahama after make community say create office bia omo no we dey say omo review prophecy any other ani nyina no. Ye do man sika betu omuka. Ye do man sika resource kakra wona ye ni bi no. Eno na be say dia waste e wo say anko free na emu na Twene Jonas abami no say Mahama Ghana ye kwai ufri pokwas ufra kumase kwa akra ye kwai nyina anye ama sama to pokwas kwa de bobo e kwa no femfenam kojo to asai o wasika aden na wonfa nye ye kwan yi na wu kotua man kofu bi se omo mehwe nkom hyemu. Does this make any sense to you? Na concern the arrest of Wontumi boy Twene Jonas kidom say Kevin Taylor na mo free ya eyemo na mutua Kevin Taylor ka eman be di ni partem enti adentina obi to di matwa mo question say Mahama is not above criticism and insult into munya Wontumi boy no of maninkum say me ni djuma bi ade o me nti say kwase ampanyi no NDC for kraman no omo kraman ba no Kevin Taylor aboa no o ma charge se nkodwa odwedware broni abere ama no atwoma ko school ni ade me nya hwe masa I don't do nothing ono o hwe nko for ma ni ade okay, I don't do that. I am a boss of my own. And me that's sorry. Me that's sisi no ma bia mom no mani kum na ma to me competition is me be fire some class for ni kakra ba me be je coffee mom or the most important and most powerful coffee company. Your friend Starbucks. Of course, I mean see free powerhouse. Competition. Na me fa warm up of course, now me catch you say Bolanka ni abrofo man is sabola o match don't get me wrong. Ya me shira bro ni me empower ni me betwe mo pe obelo ko romarigan.
But I was saying, Chimney will say, no, Bello, Romari, Chimon, Ben, no, Bello, Romari. Boys in the year, Jumano. Moya Juman. I said, oh, it's our local. What's our local, Romari, our local. Anyway, boys in there, Sabolan. Nana Crabin, I say, good morning, almighty Twene Jonas. Of course, good morning. Ghana and penny for moons and my Jimmy. Ghana and penny for moons and my Jimmy. John Mahama, me be video and I'm catching out saying, "For kwasi etwa ministerial prophecy of one wine with Jimmy." John Mahama kwasi me be catching out saying, "Chasan kwasi adunu mabisa boys in yesu ntwam." Yatu Abama se beye mampanyini yantu Abama se beye church elder and asofo. Na what minister wom say omo approve nko for prophecy. Obviously, why have you changed your car? There be me with so many cars. BMW me wa makuma 9. Them pen am I got money, man. Of course, me say I Kevin Taylor buana on what them Obani John Mahama na hell no. Everyone minute be abolaka on boys in the sabola almost yes you kama. Your taxpayers money na John Mahama buade hena. John Mahama aboni pass o Ghana for atema kwasiasa no. MPP for kodi na tema. Na ne kwasia wo abobi pass o MPP for na temo. Ama Kevin Taylor boy odi atem etrete akufuado obekuno. Sami Jamfi trete akufuado. O ade aye nwum nyina ade aye samabo. Kum akufuado maye eradi kum akufuado maye eradi kum akufuado maye na kwasi ampan di sami jamfi na my bodyguard guide no Ghana national security soldier for guide no na kwasi Kevin Taylor so betwa him for Ghana nyina achi na John Mahama odwan no ama Kevin Taylor we aba judges we twa ntrato om so no we say tua bribe ama judge for agimi for no maja Kevin Taylor boy maniko now the kwasi abet na say osoma national security for any police for Ghana police munina muni tasere jimi nsuma we amo UST taxpayers money waste fuel akwa MPP ni muni msema jimi emuwa Ghana police when you first and time John Mahama kwasi anu suma mu say obi adi na tema na obi atrete ne yire no suma mu jimi suma mbedi akire kwasi amoma ne onsisa ne mba ne bana ni tise sunsum no nkwache MPP fo no kwasi ampanyi ni tise John Mahama Kevin Taylor di Ghana mpanyi fo nyina atem wa mu ko free kwasi ade ne etese wo no unfi Kevin Taylor ni atem ko free na MPP ni di odi atem ayen kwache no wa bodam wo ye wan stupid people kwasi national security police ayebe yusu amudi omachi awudi for criminals alata for muwa eku Ghana for omakusa muetete omugu Ghana o yentimi nche ba akokura na mu west police ni kwachi MPP ni ono ti baabi a odi Mahama jimi for na tem adan mu jimi sa stupid people Ghana police wenya mu first and last mudi mu jimi ba chi obi a odi John Mahama buana tem na atem na MPP for ni di John Mahama no omusia free Kevin Taylor kraman no. They were all learning from Kevin Taylor buano. Enti Kevin Taylor na train you enti unu ya kwadu nkocha board ye. Mo an matia Kevin Taylor boy pa aba skazom onim ko fatem. Memede mo pe ko position nyina ye Kevin Taylor mo born pa say o me dada nkofo so be deport me enu ntina me mo ko position mo ye dem mama mo lose. Cause my Jimmy on some we are selfish. I'm a my poku ase. Enso to na dane fish pond. Kama the whole biggest city in the whole Ghana no. Kumasi to Accra Road. I'm a my poku ase. Adane fish pond. Enso to akanko bimba. Na John Mahama boase. Alupla koku ni nko ofonti. Or no the taxpayers money baby ministerial. Say yensisa mwat so usbempani baduko bimo. Emebu ona mo fa prophecy mra. No mo the prophecy ni ba no ma bejiska John Mahama oni chance wati. Kwasi ya hona to abama say brana baberen ebe ti asore uni chance ye to abase be build the country and say
be Jimmy or minum. Kafa kwasia SSS sika na de koti ministry ya no eko sisa contractor kogu poku asiwo na omunye ka kwan no Jimmy dodo eye Jimmy sia ma Jimmy ana nkura 16 ko wi na nkura ne sama ya beku 8 enti ma kire say saman ni na ekumo enti mu ye oman ni ya saman meku obi abi ko Ghana ni onko ba ama saman poku asina ma Jimmy ama na dan fish pond ti mu se mu ya moa accident ko wu ekokum nipa ni sama be sa be kumo na ma Jimmy dodo asofofo moa no nkura ne be wu no ba kokura ni wo hu ye omu di omu ni ma se obi ama me ya ba ifu omu nyina ya akronfo ma che o se danje gezi Mesbel ko o se ososo dai boni Mesbel ko to ya obo mpaye no hu ya se bibi hye ni twem oko ye odinisa ko hye ho ko ekotu anaje gezi kote naje gezi tukotie hu ya se naje gezi aba wadi na wie what you say badu ko bitwei stolen cars and ntwem fam no otwie mu nyina munim omo ye criminals etik akronfo we no ensise ye sika no komo omo ni fa ye oman ni ye no Jimmy dodo yes Steven Yao so say capital city of Ghana see the road anu na ema hi no ma Jimmy see ya mo be den ma me fam nko position moa you have money to create a minister of prophecies uni chas le John Mahama bwanche we ko Jimmy ko abuaba kwasia bi batia o Jimmy ka se Jimmy se tini ma eto abama ka mo nkona mkoye kupo kwase road no kwasia ya nkofu awua omo afiafio nse aye na sinipa bi ama nya politicians nkwane ba akonwa na esisi wanyina na empty madadi lumba yenkase ye na yi na hwe ye beye ebebo bompe mu 100 years kwanfo bia ho mo pa mu nyina mu ngu enfo bia bi ko ma Jimmy because mo ya moa obabroni krom o man kwasiafo na egwabrochi no hwebroni krom ka bia nhia ne yonko one way bass point na red and isn't this beautiful, isn't this incredible obaso anu ahye no credit say dey bia mo ye no anti say I aluplane aku ye ni panti ya de sesi ya de ya Jimmy ya koma asofofo mu weska abra mu diska ne yo man ni ya oman be benefiting manya sika to aluplane papa ana manya sika fixing machine aluplane no say be ya next time obi fufuro nko ma Jimmy mu koto sika na gu mu de mama asofofo akronfo no de akototo kasa kese e de akohan hotel akodi a hyewofo a Jimmy fo Odi John Mahama wansu anya sami amemo obi aba puo me mpa Jimmy me metrete wa ntimi nkasa national security bi bia ntimi nkasa mo be Jimmy anu asema me eku atumo me kano kratia mo me metrete obi a me nya pipi ni tatia bia o na obi di ni Jimmy abe na and this for no ye be deport no ye see a Jimmy si na mo be ye ya mosoma Kevin Taylor man be ye na me fire makumo no Jimmy ya and I came 24 hours me no magugu akwam me ye normal underground me ne ba Asia do you know who I am? I drive luxury cars on wash or back kitchen. I drive luxury cars me who say broni be di machia ada say me kodi no we are no ko ni baby and I say me ni business bi we are no ko I do whatever it is I want. Nya broni ba na achi me asina dem America no chere me dem nye kwasia. I am a boss of my own. Jamama Jimmy. Steve Yaman say they have insulted Akufo-Addo back to back but now they can't build the road. They are fooling too much. Take them to opposition. I'll take them to opposition. Omutuye scammer Captain Smart. No abetre TV so adi Akufo-Addo atema homachi TV 3 for moano na ye de konya na ma wa de Akufo-Addo ye ya no mu di na tem the same job na mo ye accident ekokumu a na mo nkwasiafo ma wu a mo ka so obi dwene mo ho mo siafe de ye nko galamsey sai ne nko tututu nku Ghana fo na mo ye sa inya sa na ebu oman kwasia ma chem say yemfa emotion make decision e dey ntina me ne ga me mpema because oba make decision based on feelings because mfaso obi ani omoso enti enane oba na enu ntinyi soldier fo ni police no mu nkokunkum nipa a problem asia tobu ase now 24-hour economy na promise omo enu ntimema enyina ekoto abama ko
ko complete 24-hour economy no o complete we are no way you omu nyina free galamsey site wo de o ma ba 24-hour economy no na fe no wa ba obi a 24-hour economy ye ba be sisi school dan and I ba be de ye be bie I agriculture na forestry ye be ba be de ye be ba be dua koko and ye be dua me ye be dua board ye be dua board frɛ enti excavator na am de asensuo no ene nsase no ye ba be se e be ye nsase no ye enti this is adwuma obi e be ye won enti mo mranya fe na Jimmy gidigidi dabi yenye ne sa ye mampanyi na dwene ko Jimmy mama because NDC for na we omo say awo MPP no e so hu se chairman to me omo kofie omo agigi omo excavator mo sizi omo nti NDC for no meto aba amount omo na unua Ibrahim mama ne chairman kutumo de omo tu galamsey no e NDC for tieri amecho ano enu nti na Hanabisi ko chichi excavator na de be china ni nyina ayira no because o chi ya na NDC for mpani for na frɛ no na omo agigi omo ade Hanabisi wadwuma o ye nyina nyikosi aga because excavator ne ya unua Ibrahim Ahmadia enti bi adwuma na hwe omo nyina afiri o say okay adwuma we mi yi mo afiri o because kwasi afo mo wawie forget omo ne edi omo ko abrochi akoye DNA na forget them dwene ate asefo say be omo sun ko wu de wawu ma ne nko enti san kwase yesika ye de ko han kofu afiri America ba ama ma be ye DNA na ye jimisem ani ye young organize sika ne ento DNA machine si Ghana said ye be ya obi su wu a ye betinya ya ye betinya ye DNA ne enko depend obroni so enti ye make decision abra ye buafu ana ye make decision abra ye nipa ye do na wu Machem said the way a mama ntafo mwa ni kum nipa ko free no enu nti na Nyankopon so ema accident ni storm say be ya munsum besumbi na mahu say next time no alatani de ne pe ekoku Ghana ni ti said yomukun yawo yeboa na aban ebe man ya chi alatafo na kotum because awofo no said ye wo mama kwase awusu nan saa na awofo ni su enti omo ma bi ato Nyankopon ma bi ato karma is real enti atoa won say pensa awofo ni kom no ti se bokofo mu wai da bia no makokum nipa 20 no makun nipa 100 mu hwie moja ni nyina gudi so because won ko ani mampanyini akwasea ube yusu sojafo ni policefo akwachisa awudifo no wajimi ntu de chi MPP ni ono te wa o kan okrechosi wajimi su nyansa enti wajimi no enti na Nyankopon se mamim kumo na momfa nsuya nyansa enti we no enye sofu bia asem sise sika ne nkoma sofu kwasea bi na afa wunya sika nkoye oman ni ye na sofu no medical ya azan ayeye dada enti omo amuhia mo aye Ghana fo na dada mo se yento abama na abebie 24-hour economy no enti use that ministry no fa bia adwuma ma omo na sese omkogum that is the job nyasa mo be sha kowu because ama saman poku ase no Ghana ni wu ho amunso mo be fa ho akowu bi eye danya mo be fa Kumasi Tunkan road ni bi ti se mo be ja se Ghana fo ni mu number koso adwene funu ho a na se mo nwene ate asefo ho ankwasiafo saman na wawu no nkoto aba ma wo bio de oti ase no ono na ne ho hia na munyai abusia dofunu bibini agimi dodo John Mahama woni twa ase de obaso anu ahye no kure no obviously the insult is too much wonyimi mami ni na tem no wajimi dodo kwasea wo de Kevin Taylor kwasea we ya to TV so awutia TV ma no wonya adwuma wo te abroche nyina Mahama no ene de na to pewuro won ana odi MPP fo na tem omo de emoja ni omumu akofo ado na Joma Kevin Taylor aboa ne say obeku na firi ase no ne emoja agu ni mu ahemfo awo Ghana nyina Kevin Taylor se obetwitwa mu nyina ati no omo de emoja ni omumu Mahama boa omo de emoja ni omumu judges na Kevin Taylor se omo nyina ya hyawo fo nkofo di omo no oni hotel edi judges Ghana judges nyina no omo de emoja ni omumu on wo ya boa kwase awdo mama wo fi wo ye nipa che o MBB fo no aba ebo tachi eno ana ebo ba
say kwasia we akeka nsem we nyina na okofiri a MPP ni so be ewo equal rights on so be di matem akofiri wo de ma me wuse ma waste taxpayers money na ma jantafo mo wan gu omu ntimi kwachi omo ya wudi for na mo de kwachi no say person a no te wa wo di matem jama ma jimi on stop people mama omu green light on be di matem. The police are from Bodjumanya Misha Bruni. And Tisamu Koso, yes, a Yachibachi MPP for Nessa Mama Unimajuman and is my equal two. They cannot cratch on the date betos on my equal two abino. I'm here two abino, they cannot cratch though. Me met my threat to a man, the arch will be anti-memoa. And will be anti-mencasa, Miniato to fail what is MPP for. Ube Jimmy, I'm here two abino, you may Asia. Yo emotion ti wo sesa police for me nko crash nko bo amacho se excavator ni onu Ibrahim Mahama dia kwasi Ibrahim Mahama na first excavator na nko man come by that sense every 1 minute we are by mass na boys no omo ni sikom de koto bulldozer any excavator omo te akura na se omo hu 30 billion na excavator ni me bo aye Ibrahim Mahama mo na akototo am etse bokonto kwa ya omukwintafo mo yi wana hu wana e sika de koto AK-47 ana sika de koto machine gun aye nkwasiafo egu parliament wana atoto tuyo na mo oboko no mdi ko mo every 1 minute bi aban bas so anti bibini yenya jimini anwele tise ni pa Trump ba e o se me ba trumu metwam Mahama aboa isi oba obetwa trumu ontimi ntwam Trump say me ba ntokwa wo wi asme stop Israel ne Palestine fo ntokwa ene Iranian fo wa stop ofre omo mama wo de bomb ko tumu nyina mani hu eno Putin ko to bomb wo ba bi eno de time to ne so say plane abesi Russia Putin from America Putin hon po checheche odi America for plane on Trump ne nam America ana Trump wo hihye mrama no America ha wo tesi a Putin wa America tesi America ne control Russia ehwesu nyina ama Putin because Putin ni kuro America mpese obi baba be fa kira beji kuro na from nsem enti America di soldier for petrol mom what I say omo petrol Russia ni nyina ama mo enti Putin wa America sisi ya on Trump ne nam Trump man nyansa so onim na okunkum ni pa ono nya Biden oba ba be kun no Russia no ame ato aba ayi obi for fraud 9 man pani enti omo kaso omo broni kaso ye bibi a wo ye bibini nko ade wa chimia yeso dwan nana Kwame was say Dampare was arresting fake pastors and now Mahama is paying them with our taxpayers money and Juma Mahama me otia osu bempam baduko bi mu na agegezi mu nkwasi afosi so mu payroll na onye scan pia na esefo ne doctors na ni pay wu Ghana me meba be eku atu Mahama ban no before say me eku medical me akobo no because we jimi we aboa man panyin eto abama wa abadwena oman ho nya selfish enti wu no pese o pese for amana bo ho ban a individual kan ko pese for ba bi separate nya ye sika no e na ade ba be sisa mo we egu payroll abra medical catch us paracetamol krom ni bi adinya ma jimi mo stupid people nti bibi ni jimi akosi da ban kwasia asori ma na to abama wa na Ghana fo e na to abama ho ti mu fasika no koye poku ase kwan no nwe stupid people kwasia fo asefo kwasia fo we da bi obi be wu kira 2020 na o mse Twene Jonas be wu metia BMW M division high quality high performance unim speed am fa highway no so unim speed am fa a day enti muwa ya hyenkom dada menwu ya chese omo ni nyina ye ntro awo John Mahama jimifo omo hyenkom se wuntimi ma mpanyini da ena me am se ye nto abama wo ye to ma onya wonu ajimi a ka ba ya me am se ye nto abama wo se makobo Kevin Taylor kramai pa so me dada Ghana fo so be deport o di o ma ri utimo for mo dam jimifo abra wo ti wona me medi watem no o mpe o si wajimi ukosoma Kevin Taylor abra wonim se nipa ne de bo ba se ekimawu me ka kire mu akwa ne bebo Jimmy threat no me ka kire mu first day se Jimmy threat na aboa na bebo no mo mema ne won se munim ohwe na masoma bloggers afiafin na omo afiafin na Kevin Taylor chi no mudi no se omo mra medi matem se an Kevin Taylor de me beba na me Kevin Taylor we a big man na Kevin Taylor we why kwasi a big man and kwoti obi kitchen me I own oba Ghana nya John Mahama boan na de your taxpayers money ko hwe no
Obetra presidential house vice president fee John Mahama buano and the taxpayers money when me back Ghana me be da me mansion mo easily go aboa. Do you know how many mansions I have in Ghana? America only mansions am wo wantimi am mobra obetina bruchi obaja me be ton wa wasi ameka we nkwantimi to fie 5 for Ghana ba ko pe cash me wo cash more than 25 we ba ko pe na mu di me be jimi onti sa kwase we ya na Ghana fo na sua no ana mu ye mu bi a musima jimi the amount opposition amudi aye MPP for no oma me waste taxpayers money wo so na mo de amu be waste taxpayers money no abra criminals ne na mo magimi on asia MPP ni na so obeku akufo ado no obeku John Mahama no de na John Mahama de aye no onya mo hwa nkomo poaku of course, Obaso no share all map on Nyamisha Bibia so no credit the truth is powerful and the truth will always feel like and nobody's better at this than me. The police are our from on about time Nyamisha Bruni heaven the system is working 24/7. We run the city. Antimon unity say nipa the first year we nipa ben we no aye o ya no sa na boku ni aboa na okum nipa o Ghana no eye abusuanfo no so ya sa na alatani aboa wo hu fiu akwaje o mabegu Ghana o mo from ho ahemfo no o mu ku Ghana fo no eye abusuanfo a won so yeku o mo de hye ne ya enti karma is real said ye ya makoko wani aye o ya no sa na ko adwo ani ebe ne ya ekokwadwo nso ani ebe ne ya enti se o ye mampanyini a obi kum nipa mamra ne ni anya se o yaku nipa wu ntichinchini abagimi o man num everyone minute bi ya man wasenam enti mamen kan kire ndisi fo no ntiamie Twene Jonas is the almighty metimi atreted Mahama no pa wi anumre obi antime mo wa Ghana including Yohonu jimi fo no ana judges fo nkwase afo no nkwaje bribe no o mntime mo midin o msuro me enti se wadwe yo se utim yo de na Mahama ye somebody wonyo bia ne ufin enti se mo be ye na mu jimi afa na me be fire ne mo muntiamie ana MPP for ne fire Mahama o waste taxpayers money kochi o ma me beba be wu ha because Kevin Taylor ne train omo oba e ma treating say president ama ne national security guide no e de ya esika o ahan convoy or the private jet ya esika taxpayers money abia TV amano enti se ma jimi a omo so ye bi se be ya next time omo so party ba ye be treat omo to say president say Kevin Taylor enti de ugo na no na utwa odwan aboa ne baaye no adenti na mama ne se kwase mpanyina ma ne ba bia na mo ne na koto presidential house enti omo nso nim so omo yire omo di matama MPP ba power MPP so treat omo to say president enunti na ama omo nso di omo edi matam enti forget about them and focus on your 24-hour economy. Focus on your goal as a leader. Not forget about the MPP for one because we had the do at them. Every 1 minute to be a bolakana munyamisha bruni. Anti won fa mu chimi nkotwa sa ayi nya sa member pa ma obi di jabetum. Sa me I prophecy approval office no muntwam ya muntimi mi adwuma magana fo a obi a mabie office bi ama asofofo mmoa no sika no ma ya azanya no ye obi ni munyina de Rolls Royce owusu bempa Rolls Royce no mu obi Land Cruiser awodo omo ye ya wie omo hia ye sika no omo hia ye sika ne ye omo ma wie school a omo tifi omo nya adwuma nye mnante ne mmabunu ne mmabawa omo na epe bibi di omo abra baaye enti omo ne entu ye mfa sika ne mi adwuma mi factory sisi omo kogum na yenya isi ye jimi no de ono ye ya azan ye ya wie no ye nsese sika nsan kopi no so se manya jimi na on si ya mu jimi se na fe no me no me sparky a we me ne ma mu slow motion me sparky a mo bia me jimi se na Twene Jonas no na wan obi munye obi a ojo mama mi last minute me sa benye mo baba ya na guso me sa ba be du ba na anyem no e de ya woni lodi na mbewu aja ye ne ye mnante me oba no so ya ba ya obeka wiase woni ho saman me di agu so obetu a kire wa adwene ama me e wo comment section aha Penyah Block Media akra